Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Balang Presbyterian nong pedeng kenba ka bahap hapo ka Rangthong Presbytery bat Mauput District. Kala penkut no e ka jing rakhe ka jing dap arpusan senam ka Balang lane ka Jubilee rupa. Ya ka Balang Presbyterian nong pedeng kenba ala sing ha ka arpu handutrik unai wieng jong usnam arhaja. Balayo ban sedang ban pli perda bat rakhe ka ni ka jing dap arpusan senam na do ka khatlai tarik ya yong arhaja arpusan shi senam kenti bat la penkut bat menta usnam ha ka khat tarik ya yong arhaja arpun dio. Hagani kecing rakhe penkut ya gani kecing dap arpusan senam ke Balang la yo ru ban penkut buram yu uba HS Thongni utaman basan ke Balang ubala ai kecing syakri jong u ya ke Balang nadu bala seng ya ka kum shibenta ban rakhe penkut ya gani kecing dap arpusan senam ke Balang la yo ban play ya mau nong rim ban sa jingken mau bat ban penhap ya ka lama kum kadak bala penkut ya kecing rakhe dap arpusan senam hagajing seng ke baningkong la yalam ya kecing seng da upastor ti nong ram la yo ru ka jing penkut buram yu utaman basan HS Thongni da ka Balang nang ta jing seng kena jing seng kentai jing seng samla ba na ka district bat kiwe hadian la yo ban pelat pat ba ya ka kot thup sa jing kan mau ka Balang la ni ka souvenir nama kata nasib hawan please yang mau terlihat yang ka Balang terteng ublay pa ublay kun wat ublay mansiam bakoi une mau tablet unlong kum ka jingsa jikan mau balada ki pateng banwan kin kali une umot ayu ka juga kalong ba kindi ida ladi balar ke ka jingtap absence nem ka Balang menta kasni kat April hajar arhundrio tok lain kerku na komentar buram jong amen.
Kalau badan kau banyak kini kabu banlong way banyak kami ni kau tak ada kini tuk sakan mau balang ini kabalang presbyterian pedeng nong pedeng kembang. Jika keteng uji sukres, berurai, bertang ubi, uklik jom kepala, ngapelaj ini kesuwen silver jubilee celebration jom kepala nong pedeng kembang. Hapok Kemampuan District, Karangkong Presbytery. Ublay berku, barok kibanyo ban pek ban kemik dan ban pulih kini. Ngaikin mak sibun kiting kerku, lengba barok kentin, di balong ki kentin amin sim, kentin jading penperkat kemai. Bado, kentin tiba air jika tu berkurang, kerpang kertah jom barang di sekri jomkan, di distrik berpresbyteri. Ka balang presbyterian nong pedeng tempat, silver jubilee celebration, keba senem gede arhaja, untuk gede arhaja arpusan. Cim kau, yalam kerba minang jam, sam. Sispa terkenal, sispa oleh boleh berku nomor Kristus Allah. Ia kanirusnem juli kabalang yang kembang kaliyo pan sedang dan pli dia juli harapret harusnem dosnem har dia pesan ba video ru pan tempun no har kasih kontak ke harapret mulai April hajar April nomor kata kumka khang no ia kan kasih waktu jam pagi so dalam hal ia dalam terkait kejong play pa ublay masih mapui ublay masih mapui ngapan kuno ia kanika silver jubilee yang kabalang nong tengken ba kanika si komentar April April hajar aspa 100%.
na kita kaburam di bajong play. Amen. Nga day tunbasan jo kabalang nong pedengkan ba la seng ye kabalang nong pedengkan ba nadu usnem ar hajar haka ar pun ritorik November usnem ar hajar bat ngaliyo barakhe ya kedenge silver jubilee nadu mesiam snem sisnem kenti hadu mata ka ar tarik jong ubnai April jong snem aja pun riu barge pun kurro ya kane ke jingal khe silver jubilee jong kabalang ngi kabalang nong pedengkan ba ngi hap ha ka rang thong presbytery po jong ka distrik Mauput hilong ying kristan po jong kabalang ki don sau phu san tieng pastor in charge hapo juga distrik Mauput kidon laingut ki pastor bat arngut ki profesor ki program affair juga balang ngilayale buri snem ya ka sport committee ya ka jingrakhe ki khna nagbata jong ki kenthei baktom ta te babun ki program yo pendep hapo jong ne snem hak jingai lanti ko jongi kum kebalang ne nong pedengkan ba sibun ngi kendu jinge namar ba ngilong gi briu kinong kendong kinong rep kinong riang kimom don ha ka seng kadang ban penya ceprang ha ki jong kam baro jong kebalang rewar la kataru ngidon pedeng jong jinglong ka wei jinglong teli bat bangi renti baro ban kersian iya kebalang banyak seibor lah ke ying mane lah ke nugi ta baro ngidong ke jing i jing long gawe baro nadu ki tunbasan ki dikhot komiti walang ba di paj ba baro ngidong na preng jing jing mut ka ba sisa hadu kata-kata ka rang thong presbytery hang ne hanong pedengkan ba ngidong tang ka we hi kaniam presbyterian yim don ki we pat ki penhun balang